Tounariba Lan si yam laina loubiganu me emotional chatpa yaroi CM kai dawrige CM na thoga nomai kamna gadabani thoga nomai kamna yaro lan nate policy plan strategy kari tawba kamai tawba si tawba kamaina mitop khandokba kamaina fencing tawba kamaina free movement regime leram si kathatpa kamaina NRC pusalangna bkhonaba kamaina ILP pusalangna bkhonaba kari base year da base torkan ekoi mapan dagi lakpa sing khandu amakan ekoi indigenous people se hingam gudagi kai tawba adu thought process adu ekoi government as a government as a CM ekoi madu yak laga taw dum diroi head loi ba dum diroi head na kai sengna aigi jati madi aigi lam kalam jiba pun tumo ekoi charo sayo training mat sayo. But when the realization comes to know, mitagi pitar kani. Kana gumba khara di deeply yenga bkhona de. Ekoi se kam sathi na so ba community no se. Yenga na bkhona bkhana. Una na bkhona bkhana. Hojik sida koi phamuna gadam madam mate. Jati mayam loina punna chatpa ya ba pu bangamba. Khana ge damai tawchiro. Bangladesh su leiba ya ba Pakistan su leiba ya ba Myanmar su leiba ya ba drug su tawwa ya ba adu bagi kano atmosphere drop ami si ba. No, we don't like it. Ekoi indigenous population. Mahur on the gila ba sing se machine su yam jada brina. Yam na neat and clean identity se tase na koi thamning